ما قو كان حفتايم تخوازن بيجن تشتي كانت إسلام جمرات بيجاهم بكن ونه كيف خوش بن ونه دلقش بن ونه روسبي بن دلي ورحت به هم دو دنياي ده هم دو آخرت ده تحفتا ما بحثا لميجي كركو بشت إيمان لميش إنسانا روسبيت که دو دنیای داد آخرت داج روسپید که اول میجا ما چاو به امی ببین انسان بخیر في هفته من بحثا پراج وراب کن پرا یک جوان نقطه کد اسلام دا بیجه پره و هبن به پرا و انتکارم ببین انسان کیف خوش پرا قال لك آیت قرآنی هنا خدا بحثا نعمت خود که دبی من پرا دایه و پرا و نفقیرن سورة قريش دما كم تخيرن خدا جملت مكيرات بجا اوان نعمتكم دايوا اطعمكم او اطعمهم من جوع وامنهم من خوف دبي خلق برشيه وتيرن خدا د قرآن دا قد نقوت يا فقيري برشيبوني نعمتك يا بالعكس عذاب خدايا ولكن تيربوني هبونا مالك هبونا ثروتي نعمتك خدايا خدا بجا نعمته من ودايوا طيبات رزق الله خدا بجا رزق فقط پروبلما ما بسلمانه قالوا بسلمانه بلكي انا دلي ولا درباس وقت ايجاب ناكم مش خونش قالك شبرا حستكن ما شاء الله راست ولا مش بلا حستكن ولكن اوان پرا چما پکيف خوش نابنم چما خيرج وان پرا نادينم هفتاتی بجن ولكن دكودا برسكريكا ما هي مشكله ما نساخيه ما دكودا ام چوا زرارتكن قسمك جما بسلمانه جبردا جروب دركتن دبی پره خرابه اسلامش پره حسناکه پره چنه پره چقا پره تهبت او قازده جهنمه دا بشوتی تشتی وقابیات درتخن پره تا چقا هبه حسابت گرانه تی درنگ هاری جنت مالا تخرابو تی چقا فقیر بی تی او قاسه نزیکی پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام بوی فکر هانه تخوازن جمعه بیجن چه یعنی ام فقیر بن دها باشتره تمام ام فقیر بون ای پره گرب که به دست هنکا تشکینا به برهنه که انسان خود ناس برقه زنگین ببن وان خود ناسا وان انسان خراب زنگین بن اوی گورا کیف اخو کنترول مدا بکن ایرو تماشا کن چند مثالش ورا بیجم پره هبه تلویزیون هيا پره هبه اینترنت هيا پره هبه مدرسه هيا پره هبه مزگفت چتکی پره هبه اکونومیت باش به تو گلک اجدان انسان اجدان اجدان ضمیر وان وجدان وان ته پره دستین دین ایمان وان و پره یعنی تماشا کن ایرو دولت زنگینن لی ظالمن بفهم پرا چتکن و چناکن حاکم دستینن پولیس دستینن محکمه مازن دستینن سلاح توپ و طاقه دستینن ور حاصل هر شیطانیه به پرات کن و چن حب دولت فقیر دیتیه کن فقیریه خو لیبراستیه خو ملت آنین ایمانه نه فقیره کسکیتنه ملت به پرا خبرده دگلو بسلمانه دماک ان فقیر ببن هنک انسان زنگی ببن وان زنگین الگوره کیف خود تشتابکن بپره گلک تشتین کرم یاش بیروان نکن گلک انسان هنه بپره خو ظالم خو کرنه مظلوم و بپره خو مظلوم اجی کرنه ظالم قانون دنیایه پره ته هبن کس کی دنگ خوشتر ناکت هر تشتید کاری پره بکی جبروی هوای پره پریا کد اسلام دا مهمن جبیروان نکم دحب فرض اسلام هنه زکات و حج هر دو جی بپره وات نگردان پره ته تنبت زکات نادی پره تتنبت ناچی حجه پره تتنبت نکاری بزوجی پره تتنبت مالکی نکاری آواکی پره تتنبت جلکی نکاری بستینی زاروکی تا برسیل بینن پره تتنبت جارنا شرف انسان جی هندک تبه مع الاسف الشديد كلمه كان مشهوره حضرت علي نقوتي اما من بالكي يقوتبه دبي قوتي لو كان الفقر رجلا لقتلته دبجنا امام علي قوتي بالكي ناو بجي والدبي حضرت علي قوتي فقيري ظلامك يبنا من يبكشتا يعني او قصابك تشتكي بيسا يعني او قصابك تشتكي نباشه جبري هو قالوا بسلمانه جمره قوت فقير بنون صوفي بنون هرن جنات زاهد وتقوى لهنا كيبون زنجين حتى يرو قال الجماعات ما اسلاميه انا طريقتهم شيخ بريوان جملات رادفين صوفي بن تقوى بن زاهد بن بريواتنا بل او تف زنجين دولمند نك قارون بريوان هي اي مس چما اس فقير چما زنجين فريت هبه ايمانه ضعيفه ما لا تخرج وعمت فرب من ايمانه بقوته از ذكرم كنترولا بربكم عفر مجمره واشتراج يعني في شكل حلامتكم بتنبونا برا چه سر ما قالوا بسلمانه قال لك انسان ما بسبب تنبونا برا دين وايمان خفروتنا دين وايمان ايرو تماشاكن قال لك المدرسه الولات ما حتى بلكي ظلام الديني جي
پره معاش في كلمة هانت بيجن لورا ملت به پرج مرا لازمه دين و إيمان وان بونه پره لورا برچي من فقير من لهمبر برسيبونه تنقري زيادة تحمل بكي قالوا بسلمانا جناتا پرت خوازه لایتت خوازه برایتت خوازه کچتت خوازه هر کس بجای پرت تشکیتتنه دیات مصیبت کی بینی سره خو لوما اسلام دبیجه برا پره و هبن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی دست کد ده جوی دست کد گره بخیرتره اویا قانون اسلامیه خدای عالم زنگینی کریه نعمتکی لدمك فقير بي و ايرو جوهات سرمه ملت مد بجا بني ام فقيرن چما فقيرن اسلام ما فقير كريا اف اسلام هانه دينك خرابه اي ام چبكن بني وان كافره چوا پيجدا چونه و پريوان هيا و زنگيرن و تاري وان و مال وان و پريوان اي ام چما فقيرن اسلام نايلم زنگين ببن اي ام چبكن في اسلام هانه با وجج ناوا خو ام ببن كافر دها چتره بني داوي ايمان ملت مجلس وان دچه بتنبونا پرا قا وقت ملت فقير بكي بي بلا مصيبات ورا سريوان اما قا وقت پره هبن وی وقت هانه تدکاری بپره هانه علم خواندن اخلاق تربیه تماشا کن ایروان تلویزیون کدولات ما دهنه تلویزیون ما به اخلاقیه به هزار تلویزیون هنه سه چهار حب تلویزیون هنه خوازن اخلاق بیشن بلاک پره وانتنا قلیتا تلویزیون وان ضعیفن خبردان وان ضعیفن سینیال وان ضعیفن به خیر و بیچاره نه تماشا کن بپرانی جماعت ما ملت ما سستو به کیمانی وان هنه تبش تنبونا پرا ضعیفیا اکونومیا وان تشتکی دیجی قالوا بسلمانه جمارا في تشتد بيجن وهناك بسلمان ماجد بي كو بريت هبه قرات فقير ايمان تتنبه كو بريت هبه ايمان تنبه ايمان هبه قرا بريت تتنبه تشتك وكا كوم نبن يعني كنت بريت بخازي حاشا قرات دزبي شرفت نبه ناموس نبه لمشت نبه دزي هبه باخلاقي هبه هر بيستي قرا هبه ليه بريت هي تماما يعني يحيرك ازلميش بكم روجي بكرم شرف وناموس ما هبه وي وقتش قرات فقير بي نانت نبت بخويت دست خواج ملاتي رابكي يا اف جمرات بيجن ولكن اسلام نأفه اسلام دبيجه قرات زنگين بي و قرات ايمان تجي هبه باشترين پرد دست انسان صالح دايه و تاريخ خوين نمم زيدا دور جي نچن ابو بكر الصديق يك جوان زنگين ابو عثمان كري عفان يك جوان زنگين ابو احتیاجی مسلمانا چه دو پرد آنید گویا رسول خدا کرم که قاس خزینه دولت کی پرد آنید پشتل میجش خواه حساب بکم تلفن خدا 500 حب دوه حشتر دوه یعنی پره وان چه قاسی و چه قاس پرد که حساب کن 500 حب دوه پره 500 حب دوه آنی گویا رسول خدا کرم که مسلمان جوارا پره لازمه شرط کرن پرتنن عثمان خدا راضی به بقاس خزینه دولت کی پرانی تسلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرتنه به چه بکی یعنی بیروانه کن اسلام ضد پرانه اسلام بيجه برا پرد بن کنترل ایمان دا به هفتات یمی بیجن ولكن ابدا وان انسان کش مراد به فقیر بی ایمان ته کد زنگی بی گرت به ایمان بی بزام وانا نیار خدا نه نیار اسلام نه اجازان نزانو کچت کن اموی نزانن هیوی دارن کو امجوی حیلا وان دور بکبن برا پره و هبه و ایمان و هبه جله خوشک خو بکن عبادت خوشی باش بکن صفا عود لمیجه دابن تجارت خدا جی انسان بعاقل بن انسان جهاتی و زیرک من تجارت خدا اما دلمج خدا جی بری هر کسی هر مزگفته دین و دنیا لا بارك الله في دنيا بلا دين وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع امام علي قوتي او دنيا كتدا ايمان تنبه خدا برکت نکه ليش قاس خوشكو دين ودنيا كومي هببن في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قانون اسلامي ابد دنيا واخره دين او دنيا رب العالمين فركي حلال بكان السيبوات تبي إيمانك بقوة إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح مع الرجل الصالح
صدق رسول الله فيما قال، صححه ابن حبان وأحمد والشيخ الألباني. För تنسير صلى الله عليه وسلم bästa pengar är hos bästa person, hos Allah Azza wa Jal. Bästa person om vi ser, de som är närmare till Allah Azza wa Jal. De som är närmare till Allah, bästa pengar är hos dem inshallah. För de ska samla pengar på halal måte och bruka på halal måte. Icke på haram måte samlar och icke missbrukar pengar. Samlar på riktig väg och betalar på riktig väg. Inshallah vi ska bli en av dem inshallah. Peygamber گوتی علیه الصلاة والسلام باشترین مال لجمع انسان صالحه. باشترین مال بخیر دست انسان بخیر دا. یعنی انسان خراب پریوی بلا سریویه. انسان صالح به پره بن اوج فقیر و محتاج و تشتکی. لی پره تا حلال تجي انسان کش خدا بترسه. دین و دنیا تبا نعمت خدا نعمت آخرت خدا کریا نصیب. رب عالم پره کی بحلال بک نصیبه و خرج وصرف كرناويد حلال ده بكن نسيبه وإن شاء الله، ومحتاج إنسان خراب وبأخلاق جنك إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعل كلمة الحق والدين. اللهم كن عونا لإخواننا المظلومين في كل بقاع الأرض، كن عونا لهم على عداهم، اجمع شملهم ووحد كلمتهم وانصرهم على من عاداهم. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى الصلاة.